Malakurun wangagan Chibron Bull kana the International Radio America. Raja kaya ketong ne ni tinat kejanta bangwan guru biarodun palping kebiar liang dia nok ketin kon guru balaje. And wala changa jandang rew with a bangwan kapayan diodian ron kis na dang rew with a well badak. Ataman jiju bechiko ko kainin yal kandial. Aku cika melar gude dana juga dia magar kwak gada. Nyimora gwe me wure ba kolla juga. Wure nyimora gwe me logo me kwal ga je ramo wure ne gwe me bi la juga. Wure gar kwak nya yole awa na me bi la juga. Ta banda gaji la dia ngom no logo yang ma chare belun jok yang ma char mi jen jak juga ja bi te ga bi ngwa mo bi jak. Log riang ma char gan jak lam chie be le jikan ke bia le jik yan dia yan jub ama chalo nya tam nga je lai chro do rep ke ye ka si de ne dial ke jub ma rai ka mo lo riang ma char ya mo gwa ne wo de pen bo wo cha be jal win de ko kien bo ngo de bo peace bo cha de ben ma ci si de ne dial ma rai ka mo television ko yan television nun ye le gwen man dan run ngom ha de ye la da ngom ne chia be le jik log riang ma char take a politician me I can me de look a sure to kwa wele chot pin she will banan go ah ye chu kar to ra na dret ne yen de ko be mo ka tam che tam du na tam ko ta no we ben be la yen dia taram ka e je no yang a jira jin ta ban de ga yu yang ma chari che no gur yang ma chari chi jo gur ganya go nya ngi chi jo gur yang ma cha ten dur go ni chi jo gur mi tak ji ka ja wut mi chi ja ko wut mi chi ja ko politician wa kwita la million kwel ngwa ka gar ga kiri ga dit he jeno to ko ke no goro ba la lo yang ma char je ga aku chine ga me cha la ra jang pan ga ye che ma ya wang ke nen ga jub la ling no hai e ka wang ke le cha yun yang te na ka J1 ke 2016 ko dol ga wang ke no ra ga dol me ye ki ka nga ji i chi wang ke ko ra reng wo mi chi wang du mi chi pe de ne ne ai je yang ti wang da ro de je reng but look no one kill na me dang la dang ra jiret no re you ben one kill banana one kill ma yana la jang ra bar ma ga la ka wi mi jo bang ga pen ma ni jur ki ko ma tur te da kwat won no ra ina ra yo long ba le lon ngat char yen jo ga tier ro no do ma ton e yang ye de ga mp no kun lom ga gwar tien la kana wa ka pen la ka repere de ko la ga man ma le hanjan rai ma rai na no go ba la ye ka tong ne na do be like tell ram can go juba ya ajana mando dien a emergency contribution ll kono nore kajan upcoming nor community of next week fundraising party ram ci yo ka yor penyo pitch by shoda bawa shol gwangara na mo gwangara nor community ka changa baro ka pangwan ram ci contribution de yor penyo la tok kayan dial kayan naitin di yukun yor nor community ka emergency contribution ram ci yoga yor pin ba shoda bawa anon gwangara ka chanka baro ka paingwan awa loidu no yaram kan yoga yor pin lele karam ci yoga yor pin ngani je bi shoda welling gwa pen rating ka nor community ka chanka ngwan ka chanka baro ka payen ngwan den which is next week the second week again. Panga Community Association under the leadership of William Ward. Betokangarbok kajan chanka barrow kapaingwan. According to the message and Chibarar Kapanga Community of USA. Awoken Bikatokangar kachanka ngwan kachanka barrow kapaingwan. Ejeno. Rajama awa loidu ni nono katung ne anitinat. And wo titika ken kon and brodian talk kajan payame katin brodian lat enjano and imagine the last reminding ka yen Jiwulang Community Association of USA and wo yen bi atake fundraising fund ka yen this weekend be bene molono wo yen dial chaya invited yen member dial wo bi ayuk ben go fundraising fund kana mo ka yen this weekend Saturday the 31st of March chaya dial gortinino totoka ken goro wo bi aling mendo dien wo yen bi anga wo North International Radio America melana let you nishang one of the icon one of the radio come Minnesota meet the partner
Minnesota Public Radio men kwa la ke NPR but ba ko le ben Minnesota Public Radio ejeno mulunu wo contribution na la ya me woni ngone nyin kun e wo dor ke lo ja le jike tele mede pak e ci jike jala da laken ejeno ko ti dial nga yene wi mon ke lo lat ke ko contribution ejeno finally kan ji gad men nga yene malon ke ne wudi jala yang ma char she wo ta ga throat ke United States of America ko kan ji kan gar ma char de lo ko yo juba ka tin wo de kan gar ma char ja bad displace ni gwa da mate sin da tin but ko wo yo Donald Trump go ga gar ma char ke wo yembo wo ka ngak shi kare yo go yo threat ko kon ka lingli da ba ka lelun nga ga ji juba na la wa to kon ka lingli da na Donald Trump ba ko lelun ngat ko wo ci yen wonu to go ka yene ti chuo to le da ri chire ka tore lar nya toro tianga ne ne ila ki mi dies ka kien kom ha la ki dies lelun kien kom ko ci yen gundu go yen won to jak tutuka kana go ro bi aleng e jena jin Peter social wal lo dora la chal ke mande an ke nyotot donc security me ta largi a wote ga ne kon especially tuk du lan kon ne ya chal ga jigo ti la jen antamme alla wo ka gomot la kan jen ga juba be ga ben ga jingmir especially dora chal jingmir la kan ngala jaj ka be ga loy ka jube ne ta to kwar goro je bia duob dien goro gwa bia nga je go anga bere kerun wango anga chi gieno hagan chi baron bol Kanal International Radio of America here in USA.